Reka ngusuhuze kandi nanakwifuriza ibihe byiza cyane, weekend nziza, tumanutse n'amakuru menshi cyane. Hanyuma rero muri shampiyona y'u Rwanda, Rayon Sport yamaze kwisubiza umwanya wayo wa mbere. Ati byagenze gute? APR ibibayeho ntibisanzwe kabisa, birimo urujijo rwinshi cyane, ikaba itakaje ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero turaza no muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, Barclays Premier League, ikipe ya Manchester United bikomeje kugorana. Turarebera byose hamwe uko byagenze mu mukino bahuyemo uyu munsi na Wolves, ikaba uhuyemo skandal ikomeye cyane. Se ni iyihe? Nkwibutsa gukora like, share, comment kuri Top Sport Buzima. Shimira mwese kabisa mukomeje kuyikora. Hanyuma rero APR FC United ibitego 2-2, ibitego 2-2, maze Rayon Sport isubira ku mwanya wa mbere. Urujijo rukomeza kuba rwinshi ku ikipe izegukana igikombe. Rero kuri iki cyumweru tariki 20 Mata, ikipe rero ya APR FC yakiriye Etincelle umukino w'umunsi wa 24 wa shampiyona Premier League Rwanda. Umukino wa APR amanutse muri Kigali Pele Stadium ikubita agatoki ku kandi ishaka kwisubiza umwanya wa mbere wari mu biganza bya Rayon Sport, atsinze Muhazi United kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'ejo nyine. APR FC yatangije umukino bigaragara ko ifite inyota yo gutsinda umukino, kuko Sheikh Djibril Ouattara ku munota wa mbere yagaragaje koze yitutu mu izamu rya Etincelle, ariko umunyezamu Nisha Moise aratabara ku munota wa 7 rero wonyine. Sheikh Djibril Ouattara yongeye kwinjirana umupira mu rubuga rw'amahina rwa Etincelle FC, maze bamwugarura mukurura umusifuzi abatanze penalty ku munota wa 9. Nibwo rero Sheikh Djibril Ouattara yateye neza penalty ya APR FC, maze bafungura amazamu akunze APR FC bajya mu bicu. APR FC kimara kubona igitego cya mbere rero yagumye kugerageza andi mahirwe, ireba ko yabona icya kabiri, ariko abakinnyi ba Etincelle bakomeza kwihagararaho. Ku munota 20 nibwo APR FC yongeye kubona uburyo bukomeye cyane, ariko Mamadou Sy rero atera umupira utera hanze, ndetse umusifuzi avuga ko umuzamu wa Etincelle yakorewe ikosa. Ku munota 21 APR FC rero yakoze impinduka zitari zateguwe, kuko Nshimiyimana Yunus yavunitse bitunguranye maze ava mu kibuga. Aho umwanya myugariro ukomoka muri Senegal Alois Souane ku munota 29 APR FC rero yabonye igitego ku ishoti ryatewe na Byiringiro Gilbert, ariko ku mahirwe make umupira ujya hanze. Ari nako ku munota 34 rero APR FC nayo yakoze impinduka maze kwizera Aimable umwanya umwana Bilali ku munota 55 rutazamu APR FC ukomoka muri Burkina Faso. Sheikh Djibril Ouattara yongeye guhagurutsa abakunzi APR FC, maze nyuma yo gutsinda igitego cya kabiri, umupira wari uvuye muri corner yatewe neza na Rwoneka Jean Bosco. Igice cya mbere cyarangiye APR FC iyoboye umukino n'ibitego 2 bya APR FC ku busa bwa Etincelle. Igice cya mbere cyarangiye APR isigamye ibitego 2. Hanyuma rero mu gice cya kabiri ikipe ya Etincelle iza neza soza APR. Anavuga n'uburangare bwa APR yaba yageze kuba yareze ko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yari yatsinze, ko yareze ko nongera gutsinda bishyira ku mwanya wa mbere, reka bakoze rero inkingi. Navuga ati kabisa kongeze kuri APR, mudura dufashije kabisa. Reyo amarira yari amaze kuba menshi cyane. Hanyuma rero abafana ba Reyo nizera ko mugiye kugaruka ku kibuga. Hanyuma rero tujye muri Barclays Premier League. Chelsea yatsinze 2-1 Fulham, ni match yatangiye ku isaha y'isa 9. Ipswich Town itsindwa 4-0. Hanyuma rero dukomereje no muri shampiyona y'Abongereza Barclays Premier League, ngo twatubabwiye Chelsea yaje gutsinda 2-1 Fulham. Hanyuma ikipe ya Arsenal the Gunners iherutse gutsinda Real Madrid muri UEFA Champions League aller retour, itsinda 4-0 Ipswich Town. Hanyuma Manchester United nayo iza gusuzugura ikirase, bikomeza kuba insina ngufi, yarwaga gutsinda muri Europa League bigoranye rero ku munsi uyu munsi muri weekend. Rero
ikaba yaje gusozwa na Wolves kabisa, match irangira gutyo 1-1. Manchester iri iwayo, turagaruka mu kanya ku rutonde rwa shampiyona uko bimeze, iramutse irebye nabi yahita ijya muri relegation. Hanyuma Liverpool na Leicester City ikaba bigeze ku minota 72, ikaba bikiri ubusa ku busa. Hanyuma tuzamukana shampiyona ya Espagne, Osasuna yatsinze 3-2 Real Valladolid. Hanyuma Villarreal na Real Sociedad ziranganya, Sevilla ku minota 29 gutsinda 1-0 Deportivo Alaves. Hanyuma shampiyona rero match iri bumburira izindi ni match ya Real Madrid ndetse na Atletico Club. Hanyuma German Bundesliga, Augsburg Eintracht Frankfurt ni ubusa ku busa. Hanyuma Borussia Dortmund ku minota 68 na Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund kamaze gutsinda 3-2. Italian Serie A, Empoli na Venezia 2-2. Hanyuma mu gice cya mbere Inter na Bologna ubusa ku busa. Hanyuma saa 2:50 AC Milan na Atalanta baraza kuba bamanuka mu kibuga. Hanyuma muri shampiyona y'Ubufaransa, Lille na Auxerre iratsinze 3-1, Brest 1-2 bya Rennes, Nice 2 Angers. Hanyuma Reims na Toulouse 1-0 bageze ku minota 88-86. Hanyuma rero twari twababwiye ati turagaruka kuri skandali yabaye ku ikipe ya Manchester United, aho imaze gukina mu kanya. Ikipe ya mbere ni Liverpool 77, ya kabiri ni Arsenal 66, n'ikipe ya gatatu ni Newcastle 59, Manchester City ya kane 56, iya gatanu Chelsea 57, nayo yaje iri hafi muri Big Four. Nottingham ya gatandatu na 57, Aston Villa ni ya karindwi 57. Hanyuma ku mwanya w'igisibo cyane Manchester itigeze igeraho wa 14 n'amanota 38 n'umwenda w'ibitego 8. Wolves yatsinze iya 15 banganya amanota. Wolves ikaba umwenda w'ibitego 13. Tottenham ifite umukino w'ikirane itarakina, ikaba ifite amanota 37. Iramutse itsinze ahita itambuka kuri Man igahita igira 40. Man igahita iba iya 15. West Ham nayo ifite 38, we yakinnye